Twongeye kubashimira mwe mukurikirana gahunda za Divan TV. Kuri uyu munsi rero ni wa munsi twabateguriye inkuru yihariye. Kuri ubu ngubu rero twabateguriye icyegeranyo ku rutonde rw'abapasiteri 5 bakize kurusha abandi ku isi n'ibyo batunze. Ni urutonde rukorwa n'ikinyamakuru Forbes magazine cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urutonde ngarukamwaka rw'abavuga rikijyana mu byiciro bitandukanye. Urutonde rw'abakozi b'Imana bakize kurusha abandi rwakozwe mu mwaka wa 2017. Kuri ubu nibwo rukigenderwaho kuko nta mpinduka ziratangazwa. Ku mwanya wa 5 haraza umupasiteri wo muri Nigeria bita David Oyedepo. David Oyedepo ni umupasiteri ukomoka mu gihugu cya Nigeria mu burengerazuba bwa Afurika. Atunze akayabo ka miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika. Niwe mukire kurusha abandi bapasiteri muri iki gihugu cya Nigeria ndetse no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Afite indege 4 ze bwite n'amazu mu gihugu cy'Ubwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite itorero rikomeye muri Nigeria riterana 3 ku munsi, ryakira abakristu bagera ku 50,000. Anifitiye icapiro ritangaza rikanagurisha ibitabo bye. Ku mwanya wa 4 turahasanga George Foreman. Ni umunyamerika, umupasiteri utunze akayabo ka miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika. Pasiteri George Foreman ni urugero rwiza kandi rw'uko gukina umukino w'iteramakofi bishobora kugira aho bigukura bikakuzamura mu rwego rw'umufuka. Ku myaka 28 gusa, George Foreman yahagaritse gukina iteramakofi, atangira gushora imari mu kubaka urusengero i Houston, ndetse yanubatse ihuriro ry'urubyiruko, bimwe mu bimwinjiriza akayabo mu buzima bwa buri munsi. Ku mwanya wa 3 turahasanga undi mugabo bita Patty Robertson. Uyu ni umukambwe w'umupasiteri ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atunze akayabo ka miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Ni umukozi w'Imana ukunze kugaragara mu itangazamakuru cyane. Akaba yarubatse universite yashinze ahagana mu mwaka w'1977. Iyi universite kandi yigamo abanyeshuri bagera ku 9,000. Ku mwanya wa 2 dufite umugabo w'umupasiteri bita Kenneth Copeland. Kenneth Copeland ni umupasiteri w'umunyamerika utunze akayabo ka miliyoni 760 z'amadolari y'Amerika. Afite urusengero runini cyane rufite ubuso bungana na hegitari 600. Akaba ari we uza ku mwanya wa 2. Mwanya wa mbere mu bapasiteri bakize haraza umugabo witwa Eric Macedo. Eric Macedo cyangwa se Edil Macedo ni umupasiteri washinze itorero ryitwa Universal Church of Kingdom of God ku isi. Atunze akayabo ka miliyari 1 y'amadolari y'Amerika. Akaba ari nawe mupasiteri wenyine rukumbi ukize kurusha abandi kuri isi ya rurema dutuye. Eric Macedo akaba ari nawe washinze inzu y'itangazamakuru iri ku rwego rwo hejuru kuruta izindi mu gihugu cya Brazil, kuruta izindi zose ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo. Iyo nzu ikaba yitwa Group Media. Akaba afite abayoboke kandi mu itorero rye barenga miliyoni 12 ku isi yose. Turabashimiye nimba wakurikiranye kino kiganiro cyangwa kino cyegeranyo, ukaba wakora like na subscribe kugira ngo utazajya ukirikwa n'ibindi biganiro bizajya bitambuka n'ibyegeranyo. Turabashimiye. Ciao ciao.